30 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदल में मेरे कुरी मंगंदनी 29 मिनट में सिलसिलागे 40 मन प्रोग्राम को मैं बुध दुहे गिरे दिया गड़ी तिरी हों दिया गड़ी फांसास नुआ का पूरे गंदा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम की हम अतफात एक ही मौजू तो गल में पूरे गंदे में मेरे के ख़ास मौजू की सलफ़ सालिह होंगे मनहज अद मेरे अलमन्ना को मी मुहिम मौजू एक मौजू माध्यम का बड़ा मीने भी अशेख अहमद मेरे बिन इब्राहिम अशेख प्रोग्राम आ गया था शेख सलफ़ सालिह मनहज मेरे अलमन्गे मौजू की अलमन्ना हमारा गिना इवे लफ्ज़ अलमन्गे हमारा गिना स्वाद से पूरे बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदे में फुर्तमान अगुन में मौदूगा वाहदकुम कुरीगा मी मौदूगा बहि मैंने देबे उन्हें तीम्बे ई सलफुन्नाय अस्सलफ अदि सालिहुन्नाय अदि मनहज तीन कलिमे मेहर अगुन में सुरुखिगा में हिमेने सलफ़ सालिह का मनहज हम फुर्तमान सलफ़ अगुन में बजे बलालों को बात हो एक माने की अरे बहुगा सलफ़ में कलियों बेन कुरेफानी इससे गुस्सावा इच्छक कुरिंग इससे गुस्सावा इच्छक ये बाइक का मुगाविस इच्छक का मुगाविस मी कुरिंग फ़ायत वे गुस्सावा जमात एक का मुगाविस मी एक का मुसे में के सलफ़ एक अनेक को क्या खलफ़ एक माने की फ़ाहुं अन्य बैम में के खलफ़ कुरिंग इससे गुस्सा में के सलफ दिन अगुन में मिसरुखी में कि सलफ़ु सालिह इससे गुस्सा व सालिह वाहक में दक्कन उम्मत इससे गुस्सा व सालिह वाहक एगो तो अगुन में सलफ़ुंगे तारीफ़ मिदन्ने मी शरई मुस्तला होगा इस्लामी इल्मु के तेरेगा आम को सलफ़ुन्ने इस्तिलाही को तुम बोने विजी कम को आना मैं मान एक को जुमला को तिग्गा मी एंबरनी मी एम्मे कुरी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयापुलुग दुवस्वर अदि एफ़हुगा अस्हाब बेकरुन्नाय ताबई बेकरुन्नाय अतबाउ ताबईन्नाय इबेबे कलुंगे ज़मानु इबेबे कलुंग एई इससे गुस्सा सलफ़ुं गुतुगा निफाह कुरवेन एई नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ज़मान तकिगा ए क़र्न तकिन एई एम्मे हेयो क़र्नु कमुगा हदीस कुरवाफ़ा अल क़ुरूनुल मुफ़द्दला मिकिया एम्मे मैं क़र्नु तक दोस्तरुगा इससे गुस्सावा सालिह बेबे कलुन्न मिकियानी सलफ़ु सालिहुन एक तेरेगा अस्हाब बेकरुन्नाय ताबी बेकरुन्नाय अतबाउ ताबईन्नाय एक तेरेगा इस्लाम अगुमेंगे मुल इस्लाम उम्मे एबेबे कलुंगे इल्म एबेबे कलुंगे सुन्नत तबावं एबेबे कलुंगे इमामुकम उल इस्लाम उम्मे हेकी वडागम फावा सुन्नत तबा वडागम फा बिदवतकाय खुराफात तकुं एक्किबा फावा कुरिम बयान कुरफदें एबेबे कलुंगे दीनी इमामतुग मच्चा उम्मे इत्तिफाक वफावा बेबे कलुं मिकियनी सलफ़ु सालिह एम्मा खुलासा की मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबा वडागं कैफानु अरहि कुल कैफानु सहाबीनाय अदि एफ़ोग वडागिन ताबईन्नाय अतबा ताबईन्नाय मिगतेरें मी सुन्नत तबा बिदोतकुं एक्किबा एफ़ावा मी इस्लाम उम्म एबेबे कलुंगे दीनी इमामतुग मच्च हेकी वडागिन फावा बेबे कलुन्न आगुण मिकेनी एई इससे गुस्सावा सलफ़ु सालिहुन मी लफ्ज़ आगुमंतरेग आम्मको मी बफर सलफ़ु सालिहुन ने बस नुवत हमें के असलफ मी लफ्ज़ इस्तेमाल करे मुस्मी मी देह को देर मी माना ए इस्लाम के एम फुरतमा मी मस्तर की वही ए की कुरान आई सुन्ने मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरापुन दस्कुरवी अस्हाब बेकलुनगे अकीदा आई ए बेकलुन की कुरान आई सुन्ने विष्णि वडागिन फहमुग मच्च ए बेकलुन की कुरानुगा अद सुन्नतु के शरई नसुत विष्णि वडागे गोतुगा मच्चन ए गोतुगा हिभेट्टवी अकीदा गोतुन्नाय मी हुकुम तक इस्तिंबात कुर्मुग मनहजाय ए हुकुम तक अमल कुर्मुग मनहजा उसूलुगा ए बेबे करुना तबा वडागे बेबे फुल मिकेनी सलफ़ु सालिहुन मनहज तबा वडागा तुमग माने
em bima aammuko midenne hin salafun ne salafus salihun ne salafunge manhaje bunojik mugana midenne maanata mege terega shamiluge midani da awu minne senge midenne maane alun balala fkum gawanama mi salafus salihun waani mi ummatuge emme heomi hukam ehme nabiy sallallahu alaihi wasallam ebebe karunna bani heokomuge macca hekiya wadagen fa egotun mi sahih bukhari ga riwayat ashab khairun nasi qarni emme heomi hunnaki timan kalefan qarne summa alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum den ya jehigin ami hunne den ya jehigin ami hunne maganu gotega mi jumla gotega belewani ei furtama tin qarnu ahlwarin ei alqurun almufaddala gotega amuko mashhura fa tin qarnak adi mege turum kit qur'an gas allah subhanahu wa ta'ala ebebe kalun etibbe goy ebebe kalun iman wada goy ebebe kalun kankamuga gingulu usultaka hamata ei rangalu gekkamuga kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala bayan qur'an suratul baqara satek tiris habanat wa hi qur'an tibami hun tia iman bi gota ebami hun is iman bi kamugana fa ebami hun tedno libije kun kashaware ema tibami hun mitanga mukhatab kore fewani eruga tibeg macche manike asabe kalun ti iman bi gotuga macche aqidaya एक मच अमल कुरमाय अदि वही बलागतुमगा तिबेकलुन ति इमाम गोता एबामे हु इमाम जिकम गोणम एबामे हु तेदमोग लिबिजे एमे मेगमाने कि असहाबे कलुंगे ईमान कं ए वी गोता एबेफुलुंग अमलुग मच्चन ए तेदमोग लिफा बायकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीत कुरान गे वनी एमे हुन एकंग मच हेकिय वडगे हमेम कीत कुरान गा मे असहाबे कलुंगे मैकम वाहक्याय इस्लाम कमगा इस्से गोस्सावा मुहाजिरुनाय अंसारुंगे मैकम वाहक्याय ebe kalunna me allah ta ruhiwadigen wakama adi allah taala med ebe kalun bes ruhigen wakama ebe konna swarge matir niumetten etentang dashum finkor tengen ga honna matir niumette swarge wakam wahaka kito qur'anu allah subhanahu wa ta'ala wani bayan qur'af egotun awgomanna mi midenne vi jamaa salafus salihun mi jamaatu ahulwarin khasaka sahabin gwaha kito qur'anu bayan qur'afan hadis kes bayan qur'afan adi zamano gotun emme he zaman go akis bayan kore fawani kum den zaman wana gote ki abadus e fahatan anna zaman dani kuri zaman abure goso sahabin zaman awodum balafkum go ebe kolung muli mujtama go ekko kal gote go huri hewa mismihum hatta aseti enon kamege terega ashabe kolung zaman go aves ulunu beerfurun islam ka faalakoggen tibi munafiqun tibi ehunnaki sahabin nun sahabin shartuhuma baynun hennemus e mujtamogas gos kommaswara ka huri e fahuga den a mujtamawtoga kurigi zamanawar kommaswara ka gos kantata huri hennames me nabiy sallallahu alaihi wasallam zamanay gotun e zamantoga huri hekontekai nubakantekai he mihonnai nubame hunge nisbatum balafiyam jumla gotege e zamantoga hekonkama he mismihunge me kankam faalofa otima e qarunateki hew qarunta gotuka bayan kora fane igmane ki nuba adi huttas e qarunta go faaloko fennong sifeki ei hew kanta takam ga biti e qarunta ei hew kam qarunta terega bayan kora fa de algon men mi salafus salihun go ha dakkaruga mi ebe fulunge ebe hure algon menna fenna hure asas taken ebe fulunge manhaju ei mi ebe fulunga manhaja awman denne ma ei ebe fulung amillen haddagen gulo manhaja no mi manhaja usula kantatwa midakkani islam diinu go ag midakkani ehnon diinu ga hori kommekamen ei ebe kolung balagam for kamen ehema salafus salih usula hamatakai manhajwa dekkum ei dehegude nikit qur'ana e sunnatu ga bayan kora hori mi islami shariatu ga aam asasi sifatan ei ebe fulunga manhaja usul take ei ki ek me waki miyaku gabul kura waki khassa fikure waki miho gabul kura waki masale waki khassa fatwa en nu emana ki shariatuge magan usul takai hamatakai shariyen asuri maqasid takai mi khassa sifatan ei ebe kalung farapun fennan hori kankan ei ebe kalunge kankam ennun ei ebe kalung qabul kuri diinu asas taka hamate ebe fulung farapun fenna hori egotun awun balala fikam goanama em furtam faakul nuqtai al asalatu असालत मीग माने कि सलफुस सालिह हुकुमत इस्तिंबात कुरमुगा हुकुमत नगमुगा एबेकलुन तबावा मर्जे एबेकलुन रुजुवा असास थे कि मैं अल्लाह ग वही
ei sida Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fuluge sida wahi kam ga winames adi nabiya sallallahu alaihi wasallam dakwa wahaka fulu ei eka me ekade faanu nan man Allah hanga wahi gumach ekade faanu dakwa wahaka ge wahi kam ga nus medechge hukumu ga wahi emima hukum tan istinbat kurumuga aqida ya fiqh masalat nurumuga ebe fulunga magon asasaki aslu asasaki al wahi wahi gumach e wahiga maccan ilmor mefawa ijma ittifaq mi am gote ge befulum engluwa fasasaki awgon fenana ehenihem milletaka ehenihem me falsafa taka balala fi fennane mismihuna fenna fur huwa fentaka ehnon mismihuna fenna fur huwa fentaka ne yola wahaga taka din zamanu surmin to asori wahaga mikhalachchi macca bay mismi aqida kankam bina ka funna uniya wakimihe ge vishnuma fikura khiyalu ei deen kamuga nuniyam ei manhaj kamuga nuniyam ei asas kamuga abo korevat eneno me asalatu ge muradu ge me bilen bayan korafon ei sharui asas ta ko macca ebe from hukum ta bina koran eya dimawima e rangalu eya gossi me e gossi ei mihun hagga ki faharag gaves miha ku buniti ala ki echenno miha mineni haggu ge mizanu haggen numenene miha ge mizana konne e haggu miha ge mizanu kirakom wajjam waki miha bonnya kommetches wani hagga ekamago miha hagguge mizanu kirakom wajjam e me bonamiha awgol hagga ala kiyaruga eya dimawanna itirangal gohiya gos aslaki midenne me sharai asalat mi salafus salih war khas usul agmun fenna hori waki miha bunu waki beko wahi gotam ulu waki taak waki wahage dekkum e nun astuga sharai aslaki mi manhajum bay farak kahane wagutaki me sharai asrutaka denje qadarabur mativeri qadarutan ehem faratta kara ehem shakhsiyataka devigin ade eru me aslu me ne tune kahala nesage tu ei algon me tasawwur tawajjuh me hunna jeni qur'ana sunnatuka sida maga asasan hunna jeni waki mihe kannu algon me hunna jeni e mihe hunna je ekam ganam ei faharag gaves enwana salafus salihunge taalimata hunna gotaka hama hemme itoro chebet awum meha war baro ah pe war dak wabat samane dedin awun gastu ko nige defem detin nukta awun faha ko do mega at meha awum me deki furtama salaf salih manhaj fenna hur asase ki be fulunge warabura ta'sil wane manhajuga ilmu hodumuga me qur'ana ay sunnatuga wahiya dimare be fulun datur qurbani mihegge khiyalu mihegge vishnun e nune asta kirangol es qur'ana sunne denegotumuga ilmoringe vishnuma fikura khiyalu ay algon men engene magu ehennam saying evis befulegge vishtun ege zaatuga ei algon men mi qur'ana sunna doko hifa echen none qur'ana sunnatuge asas ei midenne asalati devana kamage algon salafus salihun manhaja usul bala fennan as-samahatu mane ki Allah subhanahu wa ta'ala algon miwani mi warabbavar midenne khurafi kantatike gi terein war saaf ecche debba shiruka bidoya khurafataka mi kankom ekkiba efawa saaf manhaje debba fan miga miha duniye duko fagos ukhrawi hayat ekkom huswegen rahibaka wegen ulumenne adi miha duniye an ekkogos ukhrawi hayat duko fa ulume besnek war saaf buli ega ebbis kala hirfu hennen ebbis kala olombolo menne war saaf riti manhajegga mi Allah subhanahu wa ta'ala algon menge mi di lavwa fon hem ebe funnaki farata nuje sida ko tibebe diinuga angafu kamen e minegga e gotegga e daraje geti qabul kuran ebbis halegga engata bro anenga dukolla eiki mi ummatuga salafus salihunga manhajeno hem bay farafan manhajun ekkibaay bay farafennane diinuga himene waki kamek ga hameken hifawa den baaki hurihachi ekko dukollava ecchi gebbes darajen ekko balafa den huri kankan e diinuga asastakkamu ga wiruges ena hama ehifa tankolo ekani ei mulidin kamuga balafa effarak wati fennane midennai manhaju miha kahali hem e nun shariataki usul ni adluwari deeneki huriha kamake haggu difa deen kama hemme awma salafus salih manhaju fennamo mi program wal faha kolum ane nukta ki mi ay ash-shumuliyya shamil manhaj shamil deen islam deenaki e manhaju matika salafus salih awman mi magu dakka afone egotun ebe kalun
මේ දීනුග වෙච්ච කොම්මෙ කම පුරින් අවුන් දන්නේ දීනුග ඇසි කොම්මෙ කමක අලගොන් මේ හිතුන් දුහුමුන් කබෝල් කරන්ජේ අදි අලගොන් මෙගේ හුරියා තසර්රුෆාත අලගොන් මෙගේ දීවුලම zaati දීවුලම අලගොන් මෙගේ වාහ දක්කා බහර අවුන් කුරා මුආමලත් අලගොන් මේ අකීදාය මේ හුරියා එච්චකි හුරියා එච්චක හල්ලු දීනුග එක්ක මේ බහර කබෝල් කරවා මේද බයිෆාර මේ බ්‍රාණ මිස්කිතු ගාය දීන් ඔන්නානි ඔත්ත හැමකෙන් මිස්කිතු ගොන්න එච්චක දීනේ හැමකෙන් දීනේ වකි දායරා කේකි ඉක්තිසෝදක සියාසතක ඉජ්තිමායිකම් කමක දීන් කොම වද්දා කන නොජේන එන්න සලෆස් සාලිහුගේ මන්හජක උසූලක ඉස්ලාම් ඒ අලගොන් මෙගේ මුලි හයා එක්ක ශාමලුගම් වා ගොතුක එක් මච්ච කුන් කරාච ඉස්ලාමක එංගම නෙට්ටි ගන්න දාන එබ්බස් කම කොම්න කමගා සෙම සහ ගෝයින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි දීනුක බයන් කරා ෆෙම ඒ සලෆස් සාලිහන් ගබූල් කරා මෑගන අසාසෙ මේ තින් නුක්තා අවුන මේ තාරෆ් ගොතුක මිෆා කොල්ලි ආදිමගත කුරිමදනී ඕන 30 මිනිත් මෙසිවසිලාගේ सालिस्ती मन प्रोग्राम रहेगे ख़ास मौजू की सल्फ़ सौलिंग मन्ना जवमन्ना को मेरे स्टूडियो में ने शेख अहमद समरे में बरान शेख वाला गिना वगत शेख ने करेंगे और के सवाल है बस फरता सवाल की सल्फ़ सौलिंग मनहज पुलिंजे देतो लब ए इस्लाम दीन देतो है कोने शक है बस ए बे शक न दीन आ गोएंगे इस दीन के सह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का वडाගෙන්නේ गोए ඉන්සානු උලේරුග ඒ ඉන්සානු ෆරාතුම් ෆෙන්නානේ ගොයින් එෆෙබේ ෆරාත ෆෙන්නානේ ඒක মানে কি කුර්ආන කි වහී සුන්නත කිස් වහී එකමක ඒ සුන්නත ඒ කුර්ආන සුන්නත තබාවා අමලි බයකු ඉන්සානුන්ගේ සිෆාග ෆෙන්නේරුග ෆෙන්නානේ ගොයි එබේ ෆුරුම දක්වා ෆෙවනේ දැන් අවමන්න අඩියුගේ මිදණී මිසාලක බයකු මින් බුණාඩු මියාර ආහාරම් මිතිබේ සලෆසන මන්හජුගේ දැන් මිතිබේ එම්මන්නකි සලෆසන මන්හජුන් කටාෆති බයිකේ එහෙම ඒ දවවා වරගින මිහාරක හඩියේ දැන් අවමන්න ගිනන් ඒ දවවා එවත මේ බුණා අඩි වෙනියස් වකිවත්තරෙක්ගේ ෆේරාමෙ ලාගින් උලේ වකි ගොතක වකි බට්ටමක වකි ගොතක උලේ අදි වකි ලීඩරෙන් අබදස් කොම්මේ සමානගේ සේ බයිකු ගෙන්ගුලේ ඒ බයිගේ වාහ කලම දන්නවනේ ඒ කොම්මේ සමානගේ සිඳේ ලීඩර හැම ඒ ලීඩරුගේ කන්ත නිවනේ වණකස් එහෙන් ලීඩර කාදේ දැන් ඒන උණාගේ මිහදෙන් ඒන මන්නජ මිහු වද්දනිස් මන්නජ මිහු බේරු කොනිස් ඒන තවබා ලැබිය වගේ තවබා මිහකක් දෙවනිස් ඒකි එහාවරුගේ බයික් වාක් මිදන්න වැකි මීතෝ අස්තමි කොබත අස්ත එහෙම දෙමි වාගොත ආද මේ අවගොන් මෙම් කුරුම් ඉස්ස බයා මිදී සලෆුන්ගේ අස් මන්නජ ඒගේ රංගල සහ මෆහූමුග ඒ දෙකෙන් වාහක අවගොන් එගුනි මී තින්හතර මිහුන්ගේ අමිල්ලෙච්ච නුන්කම මනකි ඉස්ලාම් සලෆුන්ගේ මන්නජ බුන එමානකි සහ ඉස්ලාම් එක් මානකි साफ इस्लाम एक माने कि एक मच्चक नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूही वडागम फावा अदि एगे इतुर ए इस्लाम ए तंफीज करम दी गोतुग मच्चन अल्लाह रूही वडागम फावा मिहुं गोग मेदक එහෙම එක් මානේ කි ඒකි තින්හතර මිහුන්ගේ අමිල්ල එච්ච නෝනේ ඒකි ඒ අමිල්ල මිහුන් හදාගෙන උලෙච්ච නෝනේ ඒකි තිමන්නග අමිල්ල මේ කුම්ෆුන් නෝනේ මේකි තිමන්නේ වද්දා හොන් නිරෆ එහෙම ඔන්නකම නෝනේ ඒකි මිගේ මෙදක්කරම ඉස්ලාම් දීනුගේ शामिल एक हगीगे माना गवाह में दक्कन එහෙම ඒ මෆහුම අවුන බලාලාරුග මෙදන්නේ අසාස්තක උසූත එක්කිබා වෙජ්ජාම් අවුන බුරාන එමිහෙක සලෆු මන්නජ එක්කිබා ෆමිහෙක එක අවුන ගබෝ කරන් ජහගියතෙන් ඒ මේ ආලගොන් මෙන් ගාතුග හුදුනුන් කොම්මච්චකි කලො එච්චෙන්නෝ ඒක මානේ කි මීහුම් කංකම තබාවුමායි මීහුම් කංකමුග ඔලමුග එම්මෙන් නුහුන්නාන 7% දරජේ එබ්ස් මියක නුහුනයි දරජේ එහෙම විම ඒවර ධර්ම මිහුන් සුලෙන් මනකි මේ මන්නජ උසූල්ත උතරේක වරග්ගම් මිහුන්නායි මෙදුමෙන මිහුන්නායි අදි වරබ්බොට මිහුම සුලෙන එහෙම මී දෙන්නේ අද්ලවරි මින්ගන අවමන්ජන කබූල් කර එබ්ස් මියක ආස් පොයන අන්තිමන්නේ කි हम सत्यान सत्य स्वहाबिन दरजागे मिहेक එහෙන නුනන එබ්ස් මියක මේ වරක් කුඩ කුඩ සවාල් එංගෙත වකිවත්තරක ෆේරම එල්ලාන්ජි හේතු මි මන්නජ වන්න වජ්ජිය ඉස්ලාම් ඒකීන් අලගොන් මෙන් වන්න මේ අතයි බෝවන්න ගොත කණාහුන ෆේරම නුගේකි ඒ ෆේරාම ලීම අවුන් මෙන් ඉස්ලාම් කම් ෆොරිහම වාකර අද ඉස්ලාම් කමුගේ ගොතුම් ෆොරිහම වාන් අලගොන් මෙන් තබාවන් ජෙහනීකි වකිමිය ගලාෆුන ෆේරම කස්නු වකිමිය කලාෆුන තාකීල කස්නු මනකි අලගොන් මෙන් තෙරෙන් වකිමිය අලගොන් මෙන් තබාවන් ජෙහ ෆරාංගබ අංගවාෆ ලකද කාන ලකුම් ෆී රසූලිල්ලාහි උස්වතුන් හසන තිබෑමෙන් අල්ලාහ්ගේ රසූලාගේ රීති නමුනාවේ එහෙම් ෆරාතෙන් අවුමන රීතියකින් එමිය කොන්නගේ කොපි කොග්ගෙන් එමිය කලා ගොත හෙදුන් වලාගෙන් එමිය උජහ වණ්ඩියක බණ්ඩි ලැබවාගෙන් එහෙම් ඔලමකි එයි නබිය සොස්සම ගෙන්නේ මන්හජා ඛිලාෆක් ඒ දරජාගේ එහෙම් ෆරාතෙන් අවම උෆද්දෝ
ibn Taymiyyah rahimahullah vidala fawe nabiya sallallahu alaihi wasallam fahuga evves miyeku buna bunmeg macce mihunna gulun kana buna bulu macce mihunna adawan terefa emiyek buna bunmeg macce mihunna gulun damahattafa emiyegge washagen jamaawagen shakhsiyate gotam miyeku hadagen ulun ei evves salega huddegen wa kame nune ei ehen huddan wasowaki nabiya sallallahu alaihi wasallam fiya komme mihekis haggai baatiluga befar oligem mesadin ubaku suchi bunu enemi ekadefan ki maasum be kare ekadefan ki Allah wahi macce wa hadakkabe ekadefan idalo komme chahar wanche qabul kor ekam enun evves mihege washagen alugon me rasulege washagen ule daraje emiyek buna komme haggo kam gaif emiyek buna komme baatil kam gaif egote deke ekwanya emiyege khilafa komme change baatil kam deke ekwanya emiyege de rasulege daraje e daraje evves mihege deke islam de hudden kuran adi egota waki miheka e daraje dirumaki salafu salih manojenu eki ei awon kuren denne hin salafun gengulu wafawa ilmu hasil kurmuga asl asalatu ekkibaun ei mingode be qur'ana sunne ei dotto awon men fahatun danje echeki awon fahatun danje ni mihegge fahatu gonnon danje ni kimi zamanu ga miule fahatun danje faratu wa qur'anu angu afdem ei besalega rangalo visnu menno den awon men ba visnalanje mi ti suwalu jawab terega Sheikh Usaimi rahimahullah wa rabbada awon men me masse wa rabbada saaf ko dewa foni awon waguto betta ade mi ene mi manhaja behegotu Usaimi rahimahullah suwalu korone e wargina komme ko dawa kor dimanna menne ha meken dadda agguoti videngama eti hanikoggen bay me ule gotun hiwa kale kala suwaroge me waydani ti ule hen dimanna men amille taneke me dimanna metana veddiya wadvenis ekha gotuka bay me veddi bay kare suwaroge adi ebe unnan hifu akar dimanna me har meti me kan nimmawe datta suwaroge boarding leave feti dimanna meti ehem wima papas nukura hisab adi daraje bay me unna hiwa emana hiwani papas nukura hiwani hen dimanna men ki me galamu fulifawa me kiit qur'anu ga assabe kanna me durhiwadigum wa kama asawri ayatan iti manna me dasuri ayat ke hiwa ka daraje bay me tasarrufat e bor ei ehem me unna me duga e darude daga deketi ehem Usaimi rahimahullah da'una as-salafiyatu hiya ittiba' manhaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu salafiyatu ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ga manhaj ekafan go sahabin go tabawme li'annahum salafuna taqaddamu alan emihunne ke harmuga salafuna harmuga kurin isugossawa mihunne fattiba'uhum hum as-salafiyya ehma emihunne tabawun e salafiyatki hame ke nanganda kawagenu salafiyatki ومن اتخاذ السلفية كمنهج خاص وأما اتخاذ السلفية سلفية قوتك خاصة منهج اختيارك في مهمدن وصولتك خلاف اختيار كمنهج خاص ينفرد به الإنسان أين عمل لين منهج كهريفة تمنى ميها سلفية أين عمل لكم فين كنت هدافة ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه أين خلافه كم ميها مغفرة داف هنا مغفرة في كيف تمنى خلافه من المسلم قترين أين خلافه كم ميها كي سلف الصالح منهج بيرو ملة بيرو حسابا أين اتجاه أين بويكوت كفة هذا ولو كانوا على حق أين حقوقه هتس حقوقه هو مثلا أين يبون بس علمي كتون كيها ورق مي أن أجنعن اتشتو أين يبون بحكي أمته علمورن دكافري واهكتو نوني هو كم مسألة كاس تمنى بنا رأيتو حقوقان جين إبل من تمنى خلاف وجه تيسام فري هذي باطل يقول تكندارا فلا شك أن هذا خلاف السلفي دار شك أن تمي خلافي منهج خلاف كم يقول موري فالسلف كلهم يدعون إلى الإسلام سلف موريها مش دعوة ديني كون كم قط إسلام دينه كماعون همتك أصولتك دينه وش دعوة ديني باقي مية كولا يقول تك تبارك مية فاتن داكر إسلام دعوة نودة دينك أصولتك همتك مية فراتن هرم يبور منوعك فالالتماع حول السنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة وشاعر هرم الجماعة إجمع هرم الجماعة يا خلاف الجماعة إغوس هوريها مسكياتهم إكم خلافه أو من فنن جبهوري أي شرعي نصوتك صاف كو بيان كو مسألة توجا بس تماما قبول كرا وهي قلت فيها وبس كم كونه ده لما يجمعنا كي سنة النونة تماما من قلت يديرون ولا مسألة كورن ولا يضللون من خالفهم أميهن خلافهم اسمهم مغر نفرد دانه نبنانه مغفرد في هرمنا خلاف يتكيا أنت أويلين أميهن إيمان كورا قطك إيمان كي شرعي نص مان كورا قطك آرنا أمي كتفاتو ده එකම තවීල තෆ්සීර ජාග මේ සුන්නතුගේ ආම්මකෝ ඉමාමුගේ මෆහූම්ගේ තෙරෙන් උම්මතුගේ ජාග දෙවෙෆද තවීල එකමුගේ ඒ දාග දෙන්නේ අල්ලාහුම්ම ඉල්ලා ෆිල් අකායිද අකීදා මසලතකමුගේ නුන්නා ෆිගුයි මසලතෝ
فإنهم يرون من خالفهم فيها فهو ضال بيفون ديك ودان عقيدة اتفاق هو مسألة ميسور مو نقطة عقيدة اتفاق هو مسألة تكوجا خلاف الجامع مهيكي مغفرة فمهيك من قبول كره لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا هنا سلفية تقولوا منهجكم اختيار كري بايم من تمن من ميزمانو وسيم ندارون في عصرنا تمن من ميزمانو صار يضلل كل من خالفه أميهن خلافهم كم مهيك مغفرة فاكم بنا فرافي ولو كان الحق معه يناك حقه تمن خلاف الجد نيموني تمن بدور كرام بدور نكفت نيموني إيش أمري تمن رولي رامي كذا كلها فتوى كذا نديت إيش نيموني එමාන කි තිමන්න දොත්ත මෙවර ඇච්චකි අල්ලාහ් වහියාගේ ෆොනුවේ තිමන්නෙන්න ෆොනුවේ ෆොතේ ෆොනුවේ එන්නොතේ ෆොදා දිමායි අයි දිමාමි හකි දෙම් විදාලෝනේ واتخذها بعضهم منهجا حزبيا بين ميهم حزبي منهج غوتن اختيار كوريه كمنهج الاحزاب الاخرى التي تنتسب الى الاسلام اسلام دين النسبه واهن حزب تكا بارتي دفدين عمل جروب غن وفديه مي حسين رحمه الله بس مي فنن ينو අලුණ ෆෙනති مي بيبر صاف قد مي كياني كينتو تي منظر تي حزب فنن امتوගේ علم ورنගේ usul ta kahamatan hutta waki group ganen amille nikumen mi timannemen amille chikkumuga hadaage ega waran jama muli deeneken hadaage ehenihin adi ega tibegen me kiyani emehonnaki hizbin ne kiyar me mehonna khudunega timanname mitibeka me hizbi yatuga e vidalo ittakhadha ba'd manhajan hizbiyan hizbi manhaj gotuga ikhtiyar kamanhaj al ahzab ehenihim party tafadama al-ukhra التي تنتسب الى الاسلام اسلام ده نسبه اسلام نسبه تفاوت بارتي ته برادان ها مي بارتي تفدان امل لوسو كنال ايغ ورا بارتي مسا ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ එමිහුන්ගේ මීහෙක්ගේ මෙරියක දරුග ජමාවගෙන් එමිහු කියා චික්කියාගෙන් එමිහක ඛිලාෆ කොමේ ගුළුම් කරන මෙවල එවලෝ وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن اقراره مي اهرمن سلفيته نمغ ميهم මිකන් කුරා කොන්ජෙන් අහරමෙන් ඉන්කාර කරමු සලෆුන්ගේ මන්හජ සලෆුන් උසූල හැම එකන් අලගොන් මේ ඉන්කාර නොකර එකව සලෆුන්ගේ මන්හජ උසූල හැම එබේෆුල මානකුරා ගොතකි එයි වකි මිහෙක බුණා ගොත මොල එහෙන් උරියා මෙ අගීදා බේර කුරුන් කම ගානම ඒ ලෆ්ස ගාර මේ ඉන්කාර කුරුන් ඒගොතේ මානකුරා කවෙජ්ජේ ويقال انظروا الى مذهب السلف الصالح ماذا كانوا يفعلون في طريقته هرن بنا من هذه منكم بلا بارك يعني كودين سلف الصالح منهجك اشتكبات في طريقتهم في ساعه صدورهم نبيكلون هيبلوغ تانوس كن ديكن ديكبلا في الخلاف الذي يسوق فيه الاجتهاد كون يكشيون وذات مسوتو غيبه خلاف تكم كيها هي تانوس هي حتى انهم كانوا يختلفون في مسائل كبيره سلف الصالح نيكن ديكبلا بودتي مسوتو غيبه خيال توا دبوته في مسائل عقدية عقيدة مسألة توجس خيال تفاوت بهوته في مسائل علمي مسألة توجس فتجد بعضهم مثلا مثالك بيفار فنا نيجترم بايمي يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه نبي صلى الله عليه وسلم كلفان رب العلوم فينونتو نونتو صحابين تريس خلاف مسألة عقدي مسألة فين وداعن تونونتو وبعضهم يقول بذلك بذلك كلفان سيداكو فين وداعت أنا بيعمل ده نونك نوفنه ويستخلافه كبيفون ولا مندي بيبكلون بدال قيام الدهوغ مزم كلوني عملتو نوني عملت اللي ففتو بيبكلون صحابين تر اهم بدال بيبكلون انا كل بدال اولوبيا عقيده مسألة اكوكس بيبكلون اولوبيا وتراهم ايضا في المسائل الفقهيه يختلفون هم يقول يتر فيغو مسألة خلافهم دي كاونيغا فرايدوغا اداغا يفارق بعد مسألة خيال تفاضل وما ذلك لا يضلل بعضهم بعضا بيبكلون ابيكو مغفرت فواك ونغمونه لا مغفرت جي حساب به غوسيا أن أومن واهجنو فارغ سيبسم أوفرد نودانك هيكمكو فيغوي غوتن جايز كوفانونيما عقيدة مسألة ميدنة بدرجة فيغورين تريغ نونيام صحابين تريغ خلاف باوتك مسألة إيك تري مكيرو يميهك بنغ أميهكي سيدا مغفور دفاوا سلفون منهج يكباي فاوا إيه درجة إكن غنداكم وانم أي سلفية وترنو فالسلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصة له ميزاته ويضلل أفراد السلام فهؤلاء ليسوا من السلف إذا لون في سلفيتك أميهم إيمان كورا قتكي أن تكونوا حزبا بارتي قت جماعة جروب كنا قت خاصة له أميهك خاصة جنبا مميزاته إيه خاصة صفة كبور أميهم ورا مسكت استفاد أميهم ورا إمام استفاد أميهم لا هدوم استفاد أميهم ورا تاكيا استفاد أميهم لا فهام استفاد أميهم ورا هنگوم استفاد أميهم جماعة تندن استفاد هي ونك جروب كنا باقي هذا يقول هم بيجكمان ويضلل أفراده سواه جماعة ويضلل أفراده سواهم جماعة فرد إنه هريها ميهم مغفور الدنيا
එනම් මේ මග්ෆිරත් එමිහුන් නැක නූල කොම් මේකි මග්ෆිරත් ෆාමි ෆහා උලායි ලයිසු මින සලෆියති ඒ සලෆියතු කතරේ ගෙමිනේ බේ නූලෙකි වරසාවත මියද්දන් ඉතුරු කොච්චි තාව මේ කියන්නේ වරසා ෂේඛ් හුසෛන් රහිමහුල්ලාහ මේ සලෆියත බේගතු විදාල ෆෙම වගුත් ජීජිතෝ වගතු හමගෙන් ගෙජේ බෂුක ජዛكم خير අවමගේ වගතු හම දියරු ගහම වරගෙන ස්වාත් සල්මගේ බොරි අනසා ඉන්ෂාල්ලාහ් මේ සලවස්සන මන්නජ මේ මවුදු ගලම ඉන්ෂාල්ලාහ් ගින ප්‍රෝග්‍රෑම් තක තිබුණා ගිනස්නේ අවමෙන් තයාර වගේ මිතිබි අදි ඒක ඉතුරුන් අලගොන හම ඉතුරු خبر වස්ති බෙහුන්න දේන ජම සලෆරාතුන් සලවස්සන මන්නජ මේ මවුදුග ආමුන්න වර බොල් දර්සේ වස් දිනම තයාර මුන්දාවා දන්නවා شهر بشكر جزاكم الله خيرا ان شاء الله من هفتاك بدو غوري انا كسبلين بروجرام كان بدو كل مغمد وكيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته on a 30 minute